Uba wailat miki shela UMLA jaka jawai ula play ki scheme baper hakasnong mi mentudu bala trailing ba kasong pisa MLA scheme na kabenta usnam 8,000 arpoe hado 8,000 arpoar kabala kot shaka iway point prapu pra klur tengka kini ki scheme ikan tu bigi jinshna SMCR SMSnyang kilenti yai kejan ki surok ki umbam umdi ki kenro abat kiwe hakani kasni laidan langru ka kong bibla BDO thalaskan rengkat udoloi ka elaka jawai uba pi kenjing uba o lamin MDC JHADC uwa hnong mi mentudu ba e pawa ba nong song snong nakaliang uwailat miki shela ulaong kumba haka yeng kasem lada amya de jengmut ka kemi ukpa bat ki khon kanom long ka yeng babha ne ka bayat bayat renti Pajuru haka scheme shis pasngi ka bawan ka sorkar keme ka sorkar jelaru ka dan benta kumba 8% nakata ka daw dan kam ka jinga trelang hapden ka sorkar kinong penyat snong bat kipat ba uairu ka jinga ro bakraw ya ka VEC mi mentudu bakra longkum ka nuksai ki weipat ki snong memtok OM ka jinga trelang memtok OM ka jinga snyato na do central government ka state government ini ka state share ko 8% Bondo persiapan untuk lain dah ini dia benda di kami ni cispas ni dah nilai di wai ni dah nilai ini ke state government yang 8% ke contribution nak cispas persen nak ni cispas ni. Nalor ni dah nado orang ke sorkar MDA, ke sorkar ke yang ni. Ijinku yang menjadi kerja cispas ni mentok yang matang ke dia pandemik yang ni Arsenal. Takde achievement ni goyoma. Kau mencual ada mentu dan hempor mencual ada kerja cispas tu dekat kesan cispas tu. Agak cispas ni. TM ni naik di agak dia yang part yang material ni bahawa selain you pelaj ni tanda Delhi hankat tele ada percang bagi ikat yo kapal ni video dulu koi kor yo material lagi kli ngada pon saya ni minit pelaj cipon ni mentu pelaj cipon ni mukla pelaj cipon ni bersih jadi kli tak apa ni yo di kejini keren wanra ko ya ko de para di tangkam na tipi apo yung isem yung lagabay upa ikon mi to jingmuti man go yung isem go chong sai man go yung isem go to ko tni man go yung isem go lai bai dan ki ku chapra ka ilan won ga kam la dan emi ga jinias nya thonglang na do nga ka MLA urang ba chnong di MDC di officer di department ukanai ti gawan ga kam le mlai bonsen jo snya pi uplam sube uplam thanai pi udaw ti lene uben yo no sube tanggika go e to pun urlom lene upen mannika Por baliwan ay awareness program kam ya kisipasni ni juang balada kipi ya telilang hapo snong kibon naman hapo tabasken ni don adu shispa kan real teli ki VECs ndai baro khat ki VECs ki batray kampung ni batray mapi ndai baro khat ki bala dan penur long dan yo ay kini scheme kumbala ay jingkeng tu VECs ke treatment ne bawang hadu shikru tam kapisa kapoy hang hasnong jongki hapo kini isna kidon kijing tray kidon ki VEC kiba tang kendia ru tang kawai kijing tray ru kimla at pendat kung balong kami mentru hati sinan di balong hati ni chwa tinga ai blay kijing tray sitong jongki kani kalawan ra kijing mentoy hapo snong tha di hapo panyakran ru bat wahe snong bon sing ngajuang snong kadai ka bahe bat jing tray sispasi ni ken demba jongki jobka lada pitray pia teli bat pia tray bha kajing mentoy kan wan shiket chashna lada pi don kajing ya thut lani kajing ya bam futu ko shnong hatau kata bar khat kale no e namar kamang kata kafan lani kajing mentoy kabangyo na sispasi ka shong habor hati lada pi dimane kajing tray pio lada pim tre banya tray kata himla ban ai ka shong ha kajing penbek jong hi ka shnong kumno banya penyo banyo jing tray ek jing bha jong ka shnong jong pi menta bangi hi buon bha ki jing tray ki bangi ekran men hakane ki bagi la kule mentan ki jing tray ha bagi dei ki lenti ki singkir ki bangi khot ki CC road bat ki footpath ki babon bha ki bala tray hang ne ko mi mentu bat ai
Panang ne shakmat ru kinang buon ki badang kwa